Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man saga klum delay azizna awang reme zaina mic paike hzi kai set kum changna jang kai kana ntang mai ting higigu Zeme man sa Zeme kone ine hai mena hangya paulia kai dera delay Anui zilang rong mlei ne chonai ka paike hzi kai skui kum changna jang kai kana ma mai ge India ram zai local zai zilang rongu freedom fighter hai pau zadu nang chaibe ting nai mi pui lorex skui kilometers de ge pchu chi tau gai ba zai knui gai ba zai pa chaibe ting nai mi pui je chi tau gai ba je bamgulei chipo zige assam ge zilang rong mne Zeme Council Assam zai ha pau zadu nang trust committee zai Zeme pui bodi Assam me bone lo diram hang se ki haflong ge ne hai pau zadu nang chaibe ting nai mi pui lorex skui kilometers de ge pchu chi tau gai ba nge pe gai ba zai pa chaibe ting nai mi pui chi tau gai ba je chigine bamgule izaka chule zai chige executive member North Qatar Hill Autonomous Council ramgalungbe komne chief guest changja wangai gule izaka chule zai president Zeme Council Assam gu nam keteng ne mine guest of honor changja chige wangai gule iza sali zai nai kum changna jangkai kana ka paike hjing kai skui ma mai ge India ram zai zilang rong zai local go freedom fighter hai pau za dunang chai bating nai mik pui ge hai mna zilang rong male na mirasi ki mangje rei bamra hange Zeme Council Assam hai pau za dunang trust committee zai zilang rong bodi Assam ne kam gai belugum hai mna rei mi za rei bamra dele je ka chule Zai S Kamsonja Zilangrong United Front gu President ka hachi bepe hangge klangai dai jala muidele Zai loket gene nang peze Chairman of Zilangrong United Front ZUF right to chawang ne phung tarabe lesi resignation gu letter je pegai dele je sale Zai Chairman of Zilangrong United Front ZUF phung jabam bepe right to chawang ne pahange ima zai pa kan rapji gene phung tara hange resignation letter je pegai lub change S Kamsonja Chairman of Zilangrong United Front ZUF gu hange kachibete je klangai kakdai dele je sale Zai chige dimki session bam ge Kamsonja ZUF gu chairman hange klangai jela mui jai ZD bon gangmei je vice chairman hange klangai jela mui jai adum hojam thaimei je church of home affair hange klangai la mui jai H Kamsonja in charge of finance hange klangai la mui jai jing guiba je Church of Ministry of Information and Publicity hange klangai jela mui jai Frankie Gonmei ne Church of Defense pungjela mui jai ajeu dei suilene Church of External pungjela mui jai Sangton Bau ne maine Church of Social Welfare pungjela mui jai Muchi Re Yang ne Church of Art and Culture of ZUF gu pungjela mui lei jaka chule jai chige farewell meeting cum blessing ceremony Dimapur paike jing kai sro kum chana jang kai kana maige bambige senior leader of Zilangrong civil organization banai religious leader of Zilangrong people right to chawang ne lejang kyawang ga solemn farewell pe ga dile jaka chule Zaigdere global rating ka kalang India gu Prime Minister Narendra Modi ne 75% rating ne pane gdere ge top list leader hulang bige lamui je sale Zai pakna ba gdere global gu top leader ge Prime Minister Darlo Draghi gu Pzi Lopez Obrador ne pakna ba te 63% gene wangjela muile Zai US gdei gu President Joe Biden na global top leader ge paming gela muile Zai US gu President Joe Biden hange vote jai rating obje 41% ngole Zai India ramge Congress gu leader Gulam Nabi Azad ne Congress saulu jete ti bichange Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saje Rahul Gandhi ja BJP ma hange ka hingnam bele jaka chule Aise Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne India ram gu Congress leader Rahul Gandhi ja BJP ma hange pa ka hingnam bele ka chebje sapebja Gulam Nabi Azad Congress leader ne Congress saulu jete ti bichange ne sapedle je sale ja Himanta Biswa Sharma ne saje Congress ke zemna bam leina chuna klambi bize kewzela muidele je ka chule ja Sonia Gandhi Congress gu leader oge dilang be puine leje Congress party je chuna madu pita dele je sale ja Himanta Biswa Sharma ne saje namailo Gulam Nabi Azad Congress saube litar pe bizdu tingte pa pe na ketele je ka chule Zai India nai Bangladesh gu border tege India ram gu BSF border security force sipai mene
पुई मीना हांकेट इंडिया गदेगने बांग्लादेश का गुजे बॉर्डर का गुजे बांग्लादेश का गुरा हांगे का बेंगोलुजे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मीना हांगना सिपाई बने कदुई बे बिजिगने चिपोपे मीना हांगना दुजे अरेस्ट नि दिले निमनी दिले जे कचले जाचिगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिपाई में मीना हांगना निमरोगे सब इंस्पेक्टर बनाए कांस्टेबल जे निम दिले जे कचले चुना पनाई दुजे वेस्ट बंगाल पुलिस स्टेशन गे पनाई पेरेगे खसाबे दाइको एक्शन नुरामे कचबे पेगर पीरा हांगे पेगर नले जे साले आइगने नमाय पाइके जिंग काइते सेट कुमचांग ना जंग काइकना अंताक मा गी गु जेमे मान साल वाइ गाय दिले पेगाय जांकिंगा निमले निजे तो दिले